Ese papa kubera iki Imana yaremye utunyoni tw'udufundi ntiremye utw'utuyede sha ntabwo uri muzima. Aro Yotebo harya bambwiraga ngo iki? Kunywa urumogi ni ibibazo pe. Gute se Yotebo? Ibaze ko nijoro nanyweye urumogi nkajya gutereta umugore wanjye mubwira ko nta mukunzi ngira. Waramwe ngo uzikuririmba ngaho ndirimbira gatwiririmba kamwe twumve. Narongoye kuwa kane kuwa gatanu muje narapfa. Ntawe iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye. Kuwa gatandatu nyine narapfa ntetse ibijumba birapfuba. Bande ntabwo bufite n'inzu umutobe imbwa zirahuma iyumvire ibyago nacyo Kasongo yewe. Sergeant Yes afande. muri tere dukora akazi? Ngendi tayari. Usibye niba hari izindi ngegera zitari tayari ariko ngendi tayari ubu ndamufite. Uramufite? Ubu ndamufite kabisa rwa rutwarwa rumeze nk'uruhaza. Ubu ndarufite rwa rutemeye. Kandi ubu dore ko wasaza urajupima mu maguru. Oya afande. Ndapima mu gatwe. Ndapima byori hori humura. Kambanze ndegera neza imbunda sha afande buretse gato. N'amasasa arimo. Ntari buguci kubukoko. Humura rwose ndamufite nushaka na gatafari ndakabarura. Icyo genda umutwe ndawufite. Kiri kwibaraguza kitazi ko ngifite. Uretse numve. Ngegera zanjye baturage banje mutuye muri aka karere muraho. Ngebanyita Trump umuntu uzabayobora ingegera zitashobotse nkaziha banyina. Mukomere. Ba uyu munsi nshaka kubabwira ko nimuramuka muntoye muzajya mu kigage cy'ubuntu. Mukanywa umusururu kwa Karalise ubuntu. Mugatembera ahantu hose bakabaha ibiraha by'ubuntu. Turi kumwe baturage. Nta muntu uzongera kugendera amaguru. Buri wese nukumushakira umunyonzi uzajya muvana mu rugo iwe imugeza ku kazi. Buri wese nukuzamushakira umunyonzi muvana mu rugo iwe imujyana ku mashuri. Abana banyu bazagira inka, ababyeyi banyu bazabona amashuri ameze neza. Ibintu byose bizagenda neza nimuramuka mugize gute muntoye. Biden wa undi duhanganye. Umva. Kiwerewere. Nasinyana yimwireka kuvuga ubusa. Trump we Imana kwakira mu bayo. Urandashe bambaye mama. Avande ndahushijwe. Urahushije ugomba kumukurikira. Oya se.